الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مي مسلم كبيتي مسلسلة تيريس هفنا درس مسلسلة مي كوفيد के रोगाय कुरीगा बस अलोन कुरिय गेंदिया सिलसिला है मी दरुस्ता फेशिगेंदियरुगा अकीदा के बैता उतरें मुस्लिम का कोमेंगे गुन लाजिम बेगेंबा असासी बैता गेनस्ते वनो एफ होगा देंग अलोन में मुस्लिम का बीती गुन कोमें लाजिम कंता उतरे मेननी शहादतों के देखली में होगा नमादु फुरिया में कुरान बे एगो तुम नमादु के बाबु नोता नमादु के वाहक अलोन में फशा गन्ने हिंदुगा एम फुर्तम का मका तोहारतु के वाहक में ननी ऐ वुदू कुरुमा हिनागतुमा हदस वेरी कम उंगरागतुम बोडु कमुदियम कुड कमुदियम फौगा साफ ताहिरवाने गोई ऐ नमादु के कुरिया नमादु कुरुमट्टका दिमागे मच्चा लाजिम वेगेंबा कंतता एगो तुम मीगे कुरी के दरुस्का गेनेस्तीफावानी वुदू कुरुंग सुन्ने बेगेंबा हालत तका एकम कट्टका वुदू कुरुंग सुन्ने बेगेंबा कंकं एगे तेरेगा नमाद फर्दु नमादन फियावाबिस फाखाना कुरा कोम्मे वगुतेगा एक माने कि हदस वेरी वेज्जे नमा अबदस वुदू मतीगा हुरुंग सुन्नतुन साबित वेगेंबे निदुमुगे कुरिंग वुदू कुरुंग सुन्नतुन साबित वेगेंबे अति नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एचे फरिकुवनि नमस वुदू कुरवा कमुगा सुन्नतुन साबित वेगेंबे अदे मफदांग देमा फिरिंग एकदम कुरान दुगा देवना फहारा अलुंग अंबिमिया गाता हम एवगुतो एरे दाम बेनुवानम वुदू कुरुन सुन्ने बेगेंबे मिफदा वुदू गुळंगोरी वर मुहिम वाहक तक मीगे कुरिंग गेनस्ते वनो एफोगा स्कूल तो के बोर्डो बंद मी दरुस मेदुकटिगंदी अनकस फेशुनी अलोनुगे दुआया की मी दरुस्ता मेदुनुकंडी कुरिया गेंदियुमगे हियो तौफीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवु मेदुस मिगंदनी वुदुआ गुळंगोरी अलोन में मुस्लिमुना कोम्मे हेंगे जे बाय कंतता एगे तेरेगा मिहिमेननी अल मस्ह अल खुफैनी वल जौरबैनी वल जबीरा खुफुगा फेमफुमा इस्ताकेनुगा फेमफुमा अदि जबीरा नुवता तने बिंदांगोस्के अलाफवा ओट्टु अदि बेस्कंडुगा फेमफुमगे वाक हेमवीमा वुदू फुरियम कुरन एदे नम अलोन में मिकंकं उंगेनी दस्कुरन जे अदे हम दारुस फशागे तुमगे कुरिन अलोन दन्नवादम बेनुवनी मेद अलोन में गे मुत्तमागे हालतोती वर देरे हिसाबिक वियानुदा अमल तक फाहिश अमल त मुंकरता फाळु का कुरवे अदे वागत मियो मजल दक्का हिसाबगे का मिकंकम की वर नुरक्का तेरिकम एकंकं हुट्टुमगे गोतकी मुंकरत नहीं कुरुमा अदि योकंतत कामुरु कुरुमा बेदागा योकंतत कामुरु को दीनुगे इल्मु अलोन में उंगनी दस्को दीन अमल कुरा बेकम गालोन में वुमा आदि कुरा मी होंगे फद फाश अमल तक अंगरा मी अरागन में हुट्टुमा मिदेबा एको की गणना वर गिनफारंग अलोन में ना मुतमुगे तेरे अडुवे गंदे फाफत कुरा मी होंगे वहां का देखे वे अडुवे कम को एवा का दक्का गिना मी होना की एमे गमिले नफ्सुगा नमाद फरवात तेरे नुआ बेकम गवानम दीनुगे असासी हुकुम तक फरवात तेरे नुआ बेकम गवानम एक फदा बड़ तिफावत हुट्टिगे नन्नु दाने हुट्टिगे दियोमगे सबबकी तिमाया तिमागे वेर रब्बा दे मेदुगा वा गुळुं गायम फाउतुम ए गुळुं फेशिगे नन्ननी शहादतुगे दे कलिमे फोगा नमाद अदि फुरी हमें नमाद कुरंग एदे मियाया एम्मे मुहिम वेगंबा एकमकी वुदू कुराने गोय अदि बोडु हदसुं एरिगतु मट्टका हिना गन्ना नुगे रंगल दस्कुरु एहमीमा लोगते खुम मेदुगे फिदाला की बस अलोन में कोम्मे एगु लाजिम मुहिम कंतत के बयान कुरे फिदाला कमुगा वेगेंदाने एगो तुम शरुई इस्तिलाहुगा फेमफुहुम मी कालिमय की अल मस्हु मायदा सूरतुगे हवनायतुगा वुदू कुरुमगे हुकुम तंग अल्लाह ताला बयान कुरे विंदुगा बस मी कालिमा वारिद फावे
elan wahi kurani ya ayyuhalladhina amanu e iman veje mistakuna idha qumtum ila salati tebamihu namada teduejjenama ebe namadu kuran ede hindu namada qastu koffinama faghsilu wujuhakum tebamihu muunuta donnashe waidiyakum ila al marafiq adi olabatta hame tebamihu atta donnashe wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn adi tebamihu boluga femfoy adi tebamihu fatilata tambikatta hame anota tambikatta ekuga donnash emvi mammi wuduge wajib ta bayan kurabba fawa aye adi kurige darusta ko engigende furiyamma wudu qur'anama wudu kurumatta ka alon men nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal kure vigo bayan ko devva fa eboge ummata egoto me ayatuga amota me angawani mono doma adi atta olombotta ekuga doma adi boluga femfuhuma wansahu ay masah mi kalimaki envima al mashu mi figuhi alon mege namada mi alukama gule fiqhi lafz mashu ge mane ki echega abihilu envima quran gannani awul tebamiyum namada ede hindu namadu koran niyek gaim finama teduwe wudu kurashe adi wudu ge tere mi annani mashu ge kalima ay bolum ga femfuhum ni taga mashu ge mane ki ei mi wudu ge babu ga mashu ge mane ki temifawa ai echge matiga qatalum boluga femfuhunu kam ga bis adi ya ko ga kamfatu ga femfuhunu sadi miedu ge babu ga miannani khuffu ga ya istankinu ga femfuhum ge wa khuffa ki ei fayang istankine gotan labba nota ara ಜನವಾರುಗೆ ಹಾಮುಂ ಹದಾಫವ ಎಚ್ಚೆ ಈ ಜಮಾನುಗ ಖುಫಂಗ ರಾಫದೆಂ ಇತುರಕ ಬೂಟ ಕಣ್ಣಾರನ ಫಾವಾನೆ ನೋತ ಬೂಟಗೆ ಬದಲುಗ ಅರ ಅವಳನು ಫಯ ಲವ್ವಾಯ್ಚೆಂಗೆ ಎಹೆಂ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಮಿಜಮಾನುಗ ಇಸ್ಟಾಕಿನಂ ಅರಾಫ ಅದಿ ಬೂಟಂಗೆ ಬಾರ ಇಸ್ಟಾಕಿನಂ ಅರಾಗೆ ಮಗ್ಮತಿಗ ಹಿಂಗಾ ಬಿಂಗಾವೆ ನೂಳೆ ಕಮಗು ಖುಫು ಮಿ ಜನವಾರುಗೆ ಹಾಮುಂ ಹದಾಫವಾಯ್ಚೆ ಮಿಜಮಾನುಗ ಖುಫು ಮಿ ಒತ್ತರನಿ ಬೂಟ ಬೂಟು ಎಬೋರಿ ಜನವಾರುಗೆ ಹಮನ್ ನೋತ ಲೆದರ್ ಹದಾಫರಿ ಬೂಟು ಅದಿ ಬೂಟ್ ಎಬೋರಿ ಮಿಜಮಾನುಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹದಾಫರಿ ಬೂಟು ಎಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಹದಾಫರಿ ಬೂಟು ಅದೇ ಹಮ ಗೊತ್ತಾ ಬೂಟಂಗ್ ಅರಾರ್ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿದನೆ ಫದೆಂ ಇಸ್ತಾಕಿನಕಂ ಎಬಾರ ಎಮ್ಮಿಮ ಇಸ್ತಾಕಿನುಗೆ ಹುಕುಂ ಮಿಯನ್ನನಿ ಅಸ್ಲು ಏಗೆ ಅಸ್ಲಕಿ ಖುಫುಗ ಫೆಂಫು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಜಮಾನುಗ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಫಾವಾನ ಅದಿ ಖುಫಾ ಮಿದೇತಿಸ್ ಬೇನು ಕೊಂಗುಳು ಎಂಬೀಮ ಖುಫುಗ ಫೆಂಫುಮ ಅದಿಹಮ ಯಾಕುಗ ಫಿಗು ಹುಕುಮುಗ ಮಿಯನ್ನನಿ ಇಸ್ತಾಕಿನುಗ ಫೆಂಫುಹು ಖುಫುಗ ಫೆಂಫುಹುಮ ಬೇಗತುಂ ದೀನುಗ ಬಯಾಂ ವೆಫಾವಾ ಬಸ್ಫುಳು ತಕಬ್ಬಲಾರುಗ ದೀನುಗ ಬಸ್ಫುಳು ತಕ ಮಿಕೇನಿ ಶರ್ಇ ನಸ್ಸು ತಕೆ ನಸ್ಸು ಅಸು ಕಲಿಮಾಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಲಿಯೇಫ ಒನ್ನ ಲಿಯೇಫ ಹುನ್ನ ಎಚ್ಚಿ ಏಕ ಶರ್ಇ ನಸ್ಸು ತಕೆ ಬುಣೆ ವಿಜ್ಜನಮ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನನಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ತಕ ಅದಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ತಕ ಅಮಲ್ ಫುಳುತ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ತ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿದಿಕಿಯಾದನು ಮಾಯಿದಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಹಮನಾಯತಕಿ wudu kurma gule gotun kirit Quran ga bawa lefa wa sharoi nas sharoi basfule ame gota khufuga femfuma be gotun sharoi gotun wardefa sah etan hadith fulenge bori egeteren ebbas fulaki hamam bun harith radiyallahu anhu ge arihun riwabe gembe ekadege fan vidaloni raaitu jabir bin abdullah radiyallahu anhu bala thumma tawadda wa masaha ala al-khuf على خفيه ثم قام فصلى جابر رضي الله عنه ಕುಡಗೆ ಫಿಲಿ ಕೊರೆವು ಮಫಾವ ಅಬೆ ಕುಡಕಮ ವಡಾಗತು ಮಫಾವುಗ ದೆಂ ವುದು ಕುರವ ಎ ವುದುಗ ತೆರೆಗ ಖುಫುಗ ಫೆಂಫುಸವಿ ಆದಿ ದೆಂ ನಮಾದು ಕುರೆವಿ ಎಹದು ಎಕಲೆಗ ಫಾನುಗೆ ಅಮಲ ಬೇಗತುಂ ಅರಿಹುಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಬೇಫುಳುನ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರುಮುಂ ಜಾಬಿರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳು ರಾಯಿತು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಸನಅ ಮಿಥ್ಲ ಹಾದಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಫದಂ ಅಮಲು ಕುರವನಿಕೋ ತಿಮಂ ಕಲಿಫನ್ දෙක වඩාගති එම්බි මි උම්මතන් අසාබේ කලුන් උගන්නා මි දෙවනි ඛුෆුගා ෆෙන්ෆු
adi nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulutawga terega himene ekale fanuge bas fulutaka ekalege fanuge amal fuluta ei shar'i hukum negen denagene vekantattake ege terega himenani mige kurim wudu qur'ana gotuga waage dekemunu hinduga bes wudu nabiya sallallahu alaihi wasallam kurevvi goy emme rangala sah hadis tawga aswamani Uthman radiyallahu anhu mistakunge kurimacha wudu qur'ane fengeche gennawa adi wudu kurama fawga hadis vidalwani mi gotare nabiya sallallahu alaihi wasallam wudu kurevi emi ma shar'i komme kamen huriki tebam mikan kurashe dem mihin adashe e fadan kurumuge badaluga nabiya sallallahu alaihi wasallam amali gotun ekan kurevima den ashabe kadum bes e fahoga jiltoge kurimatiga amali gotun ekan kuravwafa mi dalwani mi rasul sallallahu alaihi wasallam fadan kurati timan kalefana fenunu gote hajjuge alukam ga sama fadan huri hajjuge eki manasikta eki hajjuge alukam tawga nabiya sallallahu alaihi wasallam e amal to kuravuma fawga hadis kore bi khudu anni manasikakum tibamu ti ashabe kadum timan kale gefana garihum hajjuge alukam ungeneshe emvima tinuge komme kamegga e imam veje mistakunne tibamu biveni kame kurashe oti ekanyenno ege iturun e qur'ane goen amali gotun dekkevuma nabiya sallallahu alaihi wasallam fanuwa mi vanives niya ekuga dengoen hadis wala ki Mughirat bin Shu'ba radiyallahu anhu hadis wala kalefan vidaloni kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin timan kalege fano nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga daturege matiga vime dature kurevime farega nabiya ge arihuga فقال عندنا داتور متيكا نبي صلى الله عليه وسلم يا مغيرة خذ الإداء وهي مغيرة وضوء كرام فنكم بارغنسه هيبان منر فأخذت تمن كيفانو نبي صلى الله عليه وسلم وضوء كربما وضوء فنكم بار هيبان كلفانو فهبلون تمن كيفانو بداغتين فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني دين رسول صلى الله عليه وسلم تمن كدغفانا نفن حساب بداغن නිවාය වඩාගතුම ෆෝගා කුඩකම හාජත වඩාගෙන නිදිය අදි එෆෝගා දෙන් එක දෙෆාන වඩාගෙන වුදු කුරමට්ටක මුගීරා රදියල්ලාහු අන්හු වුදු කුරම ෆෙන් ඔසාදෙවි කදෙෆානුගේ හාජත් ඒ කදා කො නිම්මම ෆෝගා කුඩකම වඩාගෙන නිම්මම ෆෝගා එක දෙෆානුගේ තුරු කුරව්වාගෙන් හොරි ශාමි ජුබ්බාය ඒ ජුබ්බාගේ අතු කුරින් අන් නෙරෙන් තංකොලේ ayatokori hima vefa baru vema jubba ge tirin wudu kurmattaka an neredevi adi e wudu kurmattaka wudu kurami ha tiriga adi fengala de me matin fengala de usudu miwan ka mennani endu Mughira radiyallahu anhu vidalani den e jubba ge tirin ekadefanu ge appulu nerelava wudu kurevum gendevi adi faga femfum ge badaluga ekafano ara turukurabwagen hun vi khufuga femfussevi hembima nabiya sallallahu alaihi wasallam egota khufuga femfussevi kan e nabiya sallallahu alaihi wasallam garium ekam feni wadaganne wasa bekalu miwane riwa kurabba hembima labati akhum khuf nuata khufa qiyas kurave istakinoga femfuma ki shar'i gotum huddakam alon men haram wa kamaki game wudu ko gen istakinan aragen bootan aragen miskitan anna bay befulum miskitan asa dormatin istakin bala baba eba ara miskitan namadara ekkamaki istakinoga ves adi khufuges adi bootu gaves namadu kurum huddavegen adi sunnate bain hadis fulto gave tebami yahudinna khilaf washe adi tebami ge faaman tawga namadu kurashe hen yahudin emiyon ge faamanu ge namadenu kuran ni ummatu ge huriya kam be suri yahudinna nasorana khilafuma emima matimas kuru kurashe tumbuli digu kurashe hadis kuredi emima alon menge mi miskitte ki carpet alafa mitantaga tarimuri jafa nota mi dula alafa unna tantam vima etantana faavana ekuga buta ekko nuwade saftahiru kamattaka beruga mi battani ekam hukuru duega hukuru namadu radda kaviga magmati kura miyako komme namada safada faavan batta kanu jene
egadi gena fusak fa fihigen daruga bootu fa bagen magoti ga hunna kan nuje bootan aran namaz kurmaki sunnate hame fadan khuffuga femfuma ki adi stakenuga femfuma ki ves sunnate den suala ki emme rangalo emme molu ituru gota ki ko bato khuffuga nota stakenuga femfunta nota ibada fa dovenun to nanna be kalum vidaloni ekam binayfani emihege halatuge macchash ebai kurin denne fadan khuffuga femfu heve fada nota stakenan aran hore miyako ena wudu kurayruga stakenuga femfun emme auda vegen bane e sharoi gotun ene lavwafa wa luifase ekam den ekandu kolla ena anekka e bala anekka as fado ekankan kurumenne e devwan fa wa lui ne hifun e emme moli turugoi nembima khuffuga femfumaki adi stakenuga femfumaki sharoi gotun huddakam ekkamuga vi hindu alonmen egotan amalu kurumaki nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnate dirum ge tereng hi mele kame dem balalani khufuga fem fuheveni kon halat tak gato hen gotaka dannawana ma khufu nuata istakinuga fem fum ge sharututa emme furtamakamaka wudu koggen hure e khufan erong nuata istakinan eru ei emme furtamakami මේක දලීලකි මුගීරා රදියල්ලාහු අන්හු ගාරින් රිවා වෙගෙන් වේ එකලේක ෆානුගේ බප්පා ෆුල් ගාරින් එකලේ ෆාන් රිවා කරවන්නේ උර්වත් බුන් මුගීරා රිවා කරන්නේ මුගීරත් බුන් ශුබා රදියල්ලාහු අන්හු ගාරින් විදාලෝනි කුන්තු මා නබී සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆී සෆරින් තිමකයිෆන් නබී සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියුගා දතුරෙක් ගමති ගහන ඉස්වේදියා හදීස් ඒ ගෙහෙන් ඉබාරතකුම් ෆා අහුවයිතු ලි අන්සිය ඛුෆයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වුදු කරවි හිඳුගා එකලේක ෆානුගේ ඛුෆු ಬಾಲಾಲ ದೆವುಮಟ್ಟಕ ಫ್ಯಾಂಪುಳು ದೊನ್ನೆವುಮ ಖುಫು ಬಾಲಾಲ ದೆವುಮಟ್ಟಕ ಮುಗೀರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ತಿರಿವೆ ವಡಾಗತಿ ಮೇಕಲೆವನ ವಿದಾಳೋನೆ ಎಂದು ಹದೀಸ್ ಕುರನಿ ದಾಹುಮಾ ಎದೆ ಖುಫು ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಂ ನುಹದ್ದವಾಶ ದೂಕೊಲ್ಲವಾಶ ಫೈನ್ನಿ ಅದ್ಖಲ್ತುಹುಮಾ ತಾಹಿರತೈನಿ ಅಮ ಕಶಂತಿ ಮನ್ ಕದೆ ಗಫಾನೋ ಎ ಖುಫನ್ ಎರಿ ವುದುಮತಿಗ ಹುನ್ನವಾಗನ್ ತಾಹಿರ್ ಹಾಲತುಗೆ ನೆಹಂ ಬೀಮಾ ಲಗತೆ ಅಖುಂ alonmen istakinuga femfuen edenama emme furtamanun wudu mati huregen e istakin aranjene hembiman gen wudu koggen istakin angaragen bootan arangan namiya adem miskitu dormatin e istakin bala baba bootu terela kanuje adi ena anna magwatiga vibe berwegen note enun sababakawres wudu gelli jenama ena den e istakin nobala miskituga hama wudu kurayr istakinuga matiga femfu heven e ena wudu koggen istakin angaragen देवना कमका फेम फुहेमुगे महल्लु फेम फुहेमुगे महल्ला की फै ए स्टाके नो तो खुफा की फायल वाच अंगी नो तो एनोंग एचे के फेम फुहेमुगे वां के नो मिदक्कनी की शरोगा हुद्द कुरब्बा मिमनी स्टाके नो तो खुफुगा फेम फुह हम बीमा महल्लु फरुए वरुगे स्टाके ने कमुगावुं एके माने की ए महल्लु फरुए वरे बुने बुनगे माने की एक e istakina ki kurukamum faatila nuforuever istakina kamuga wanama ega femfun huddenwan e istakina ki tunikamum hamuge kula ingever istakina kamuga wanama ega femfun ve suddenwan bayen anghem berin istakina arar wara tuni istakina bara ege sababun istakina aravundaro sanganduge kula inge nama ei aslu avara niwa nuwavarge adi sharoi goto mihukum ves nuhigan ega matiga femfun sahanuwana ade istakina ki viden nuata viden gosuri baganden huri istakina kamuga wanama ei fage bodu ba nuforuevaruge bodu viden nuata baganden huri kamuga wanama istakina femfun sahanuwana enanu wara kuda kuda viden nuata kuda kuda lowalen ala futtas adi fage bodu ba jumla ko forwe fad istakina nama e istakinuga femfun sahawan hemima istakinuga femfun ge muhimmu de sharta me e sharta ki e istakina erumge kurin wudu koggen erun ege fahum wudu geldunima istakinuga femfu even devana kamaka f istakina ki fa niwawa waruge sharoi gotun feran huddawa fada sharuta furema wanje bege mane ki e feramum yage kula nege fada adi e gunawam faruwe fada istakine kamugabum ame ko timmana kamaki
ඉස්ටාකියනුගේ ෆෙම්ෆුහුමුගේ මුද්දතුගේ තෙරේගා ෆෙම්ෆුවේ වෙන එම්වීමා හුෆ්ෆු නොත ඉස්ටාකියනුගා ෆෙම්ෆුහුම ශරඋයි ගොතුන් එබයි මුද්දතේ කණ්ඩාළුවා ඒ දතුරු වෙරිය කන්නම තින්රේ තින්දුවස් රාෂුකා කායම් වේ හොන්න මියකන් නම එර්රේ දුවස් මිකම්ගේ මච්චවස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් වලතකුන් ගදිල් ලෙබේ أي أبي بكر رضي الله عنه روا كرفافني نبي صلى الله عليه وسلم قالهم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أو يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة داتور بريا خفن أراروغا وضوء كوكن خفو أنا لافافي نما عرافي نما داتور بريا تينّي تيندوا بندم وضوء جل كم فهاركو خفوغا فنفو مشا أدي راشوغا غايم بهون ميها كورين دنّي فدان حديث القاسمينني إذا توضأ ولبس خفيه وضوء كوكن أنا إستاكين عرافي نما إرّي الدوا بندم إستاكينوغا فنفو هبينه همي ما داتور بريا තින්ඩේ තින්දුවස් වන්දෙන් රසුගා ගායම්බ හුන්න මියා එර්රේ එද්දුවස් වන්දෙන් ඒ ඉස්ටාකීනුගා ෆෙම් ෆුහෙවේන ඉස්ටාකීන වුදු කොගෙන් අරාෆවානම් අදි එහෙන් හදීස් ෆුලෙග්ගා සෆ්වාන් බුන් අස්සාල් රදියල්ලාහු අන්හු ගාරින් රිවාවෙගෙන් බණි فكذفن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة صفان بن أسد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تممن أمر كره تممن داتورك متيغا أوليرغا جنوب بري وگن نوم غوتكا ඒක මානව සදිසුලුගා බයන් කරවණි බොඩුකම දියුමා කුඩකම දියුමා නිදිගෙන් වුදු ගෙල්ලුනස් වුදු කුරා හිඳුගා خف نباد ایک متی کا فهمفوم النبي صلى الله عليه وسلم امر کربای امی ما رشوگا گام بهود می کم گانس دتور وری کم گانس وضو کوگن استاکی ن عرفی کم گا وانم කුඩ හදස වෙගෙන් එන වුදු ගෙල්දුන සේගතරේක කුඩ කමුදියුම් බොඩු කමුදියුම් වය බේරුම් නිදුම් නීගෙන් කොම්මෙ කම මෙදුවරකන් එන වුදු ගෙල්දුන කමුගා වීනමස් එන අලුම් නුජේන වුදු කුරාරුගා ඉස්ටාකනු බාදාක එන ඒගේ මතින් ෆෙම් ෆොයදි මනිමුනි දැන් ඔති ෆෙම් ෆුහෙනේ ගොයි දෙම්මෙ කොම්මෙසරක ඉෂාරස් කුරවිජේ خفونا نوتا استاكونوغا فيمفوين جاني استاكينوغا ماتي فاتلاغا ماتيغا فاتلاغا دفوشوغا فيمفويا كنني اي مي حكمي عمله ايغا مانكي فاتلا وضو كرر مي دونني فاغا ماتي فرا ادي دفوشا اكو دوي صاف كورني ايكم خفوغا فيمفوين دوغا مي دوي صاف كورمنو مي شروي گوتون دبوان فوا لويه اما استاكينوغا وجنا مادي خفوغا دفون هديواني سيرفوسوانيس e daffusuka femfuheka nove angawafai tevvefama atun istakinu nota khuffuge matiga deettila min kaata lima fatila ge bodubaga ketunima ehri khuffu nota istakinu ga femfuhe vifa ege dashuga femfu menne adi ali radiyallahu anhu garin riwamegen bani dim binafa wani timamenge buddhiya visne gotekkamuga waanama خفوغا فهمفوين دوغا فهمفوين جاني داشوگه نو اي هنگا بيگا هاديوان ايتم كم دين بنا فن هرمن گادي بوديا وسنها گوتكنو دينو الله تعالى انگه بي گوتا ادي اكلانگه نبيا محمد صلى الله عليه وسلم امته උගන්නා දෙවි ගොත දීනු ගමල් කරන්නේ එහෙන් වීම خفوغا فهمفوම කණ්ඩාලුවා ෆනි ඉස්තාකේනුගේ නොත خفوගේ මතීගා දැන් ඔති خفوغا فهمفوم මාතිල් වාකංකම් මිකංකන් ලෑගන ජනම خفوگا ෆෙන් නුෆුහෙ වෙන එමෙ ෆුර්තම කමක ඒ ඉස්තාකේනු බේලුම් වුදු කොගෙන් ඉස්තාකේනරි වුදු නුගල්ලනසෙස් ඒ බාලා ෆිනම දැන් එන ජේන අදුම් වුදු කුරා හිඳුගා එනගේ දෙෆාතිලා දොන්න අදුම් ඉස්තාකේනන් එරීම ඒ හුකුම් හිඟම් ෆෂා මිසාලක කුරින් දෙන්නේ ෆදා මෙන්දුරු නමාද ගේගා වුදු කොගෙන් ඉස්තාකේන බෙෆලෝ කෙරි
den ge miskitan as istakin nubala namadu kuri den ege fahum gaden ha irfan istakunu beli fatan kole dahillati noton dogu wegen den adis wudu nugellati alun ena istakin arafi egamati ga fennu fohevena wudu nugeldu nukamu gabies e istakin nubala fina den alun ena wudu koggen istakin an aranji ei sunnatu ga ekan baridu fahutu devana kamaki hina gannan jehefada kame medueri firihanunnama ei junub verikam angenunnama junub verikama haid verikama nifas verikam haid verikama nifas verikam tohir wegen wudu koggen istakin an ereni em mefada kame medueri uma foga den hina gatu mattaka istakin balanje noto khufu balanje nega matiga femfu egenne nufu dene timmana kamaka kurin dene fadan femfu muge muddatu hamavi misalaka rashuga gaam behuri miyaku menduru namada wudu koggen istakin an eri den edu wudu gelle komme namadek gaves nam mendu ane asuru namadu maghrib namadu isha namadu adi ere istakin nubala nidafiyamu nidime wudu gelle fatis namadu gaves ena hela fa istakin nubala urinama ama wudu kollagen istakin uga femfu e vidana tangole fini gaunto ga uleruga istakin nubala nidames beenu mana fati le fini watiwe hem vejjenama ama fatis namadu wudu kuraruga ma istakin uga femfu e leven ekama ko mendur namadu gadiye denjene wudu no geldunas istakin ubala ei muddatu hama vefaati daturu veriye tinde tindua rashuga gaame hunna mihan erre eddua kurin kiyadin hadis fuluga wafadan den moti hama miya ko jabina ga femfu ge ma kaya adi base kandu ga mati ga femfu adi efo ga fagudi nota amama ga femfu mitin ba inshallah den anna darusek ga genewmat kurukollan ei isha namadu ga wagutas gaba mundati miwaga dakkadu mattakas ituru bagadiyen ayru beenum bana em bema miyadu ge darus misaba kurukollan mi darus ge nimawdu ga baki obba men hafta ga kuriya gendanan inshallah هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته